Ne smemo zaboraviti strašnu tragediju koja se dogodila ispred Novosadske železničke stanice, a koja je očigledno bila izazvana ljudskom greškom ili nemarom. Taj događaj doveo je do znatnih društvenih nemira koji još uvijek traju. Bilo bi od ogromnog značaja za budućnost našeg društva da se ovaj i slični slučajevi savjesno preispitaju, da tužilaštva širom Srbije sprovode istrage u slobodi i nezavisnosti djelovanja kako to predviđaju Ustav i zakonske odredbe, sprovede istrage i da oni koji nisu ispunili svoje zakonske obaveze snose ličnu odgovornost. Srbija je demokratska država u kojoj, nadamo se, ljudi mogu da žive bezbedno. Ova sigurnost ne bi trebala da se odnosi samo na javne zgrade, već i na činjenicu da naši mladi ljudi koji se bore za budućnost neće biti zlostavljani od strane nepoznatih pojedinaca obučenih u crno, da oni koji protestuju u miru neće biti obarani automobilima. Nema većeg dara narodu nego imati odgovorne ljude na vlasti. Mir može biti društveni, koji će osigurati politički, stvoriti može biti uslove da se živi u miru i sigurnosti od bilo kakvog rata. Mir može biti društveni, može biti politički, može biti loš, ali je uvijek bolji od bilo kakvog rata ili socijalnih nemira.